Laitkor Dorbar Pyllun ringkat baru MDC ke Nyngkong Bah Lambor Malngiang hagasni Nyngkong kila Pynkup burom ya ke kynhun ialehkai thei jong ke Laitkor Sports Club Women's Football Team kibalara ikan nam lahduh jong ke Women's Football League Tournament ïarap sau wala pynlong ke Shillong Sports Association Polo. Kani ke kynhun kila penrem ya ke Pay for Right Football Academy da lanot ha ke live turik unopra ïarap sau kabala long madan first ground Polo. Hakan ni Pynkup burom donlang ke Hima Mylliem Pa'iem Ainam Manik Syiem nongïalam Shnong nongïalam ke klub bat kipa nongshong Shnong. Kum kadak ke Pa'iem Ainam Manik Syiem ialehkai bikin peteng benang kiu seperang jingialang ke jongki MDC ulan synñiang dekat kusnam pisa bat jingia ngobha ialehkai baro. Bahag tugas ni kama dokumen hadu kata yang program kama ada UNB sebuah juga mga phone support no apshua si apshua ng patakol. At the second half kapag malabot panyendo masdang ngalah yang education kakhi kalet kuning napay lahat siguro. Nga siyang biyang mapun biyang ang access pa mga hindi siguro. Utang phone mo yung after siguro nandang yung access pa mga ang ïarap at ulagod banasya. Palay, natin jingia, natin jingia dyan ay islam. Jingia, hindi ng kanyan, ikakam. Kajingjan dyan na bagikon sama. Dahil nagkatanaw, nanasaw ng hadu kata-kata, na mabigyo at nanara ikanam burom. Amyan ang nakatalan na mapapigdan, nagpanrap yung ikanam burom, nagbanda Krishnong Laitkor Dorbar Pyllun.